Južno-filipinski ostrov Jolo beše scena na stravotni borbi među vladinite sili i pobunetite muslimani vo početok od 1974. godina. Po dvodnevni borbi na 20. februari vojskata go okupira gradot Jolo, od koga beše celosno razurnat. Okolo 300 pobuneti be ubijeni vo borbata, a i vladinite zagubi be isto taka golemi. Ova bolnica vo Bombaj na 20. februari 1968. ekipa indijskih hirurzi se podgotova da izvede jedna operacija transplantacija na srce. Lekarite beja predvodeni od profesor Sen. Im trebaše skoro 3 časa da je završat operacijata. Transplantacijata beše izvršena na jedno 27-godišno momče na koje beše presadeno srce od 19-godišna devojka. Da se iskačiš na planina znači da je pobediš prirodata, a za ovije planinari pobedata značeš ušte poveke. Ti je trgna na pat kon vrvotna najvisokata afrikanska planina Kilimanjaro, a beja slepi. Beja predvodeni od dvajca vodiči što gleda. Na 7. slepi Afrikanci im treba 3 dena za da stignat do Gilman rtot visok 6000 metri za da dokažete da i to je možno da go napravi čovekot. Na 21. februari 1972. Eden od istorijskite momenti vo povojenate istorija. Stanuva zbor za pristignovanje to na amerikanski predsedatelj Richard Nixon vo Kina, kada što se sostane i so Mao Tse-tung. Zemljite, koji 21 godina beja smrtni neprijateli, sova posjeti dadu značenje na fazata narečena miroljubiva koegzistencija. Pridružovan od njegovata sopruga, Nixon beše svečano prečekan i imaše razgovori so kinesko rakovodstvo. Za Nixonova posjeta beše od golemo značenje, posebno za njegovata reputacija koja je naskoro sami od Keja izvalka. Za Kinezite beše dobro planirano debi so koje Kina kego zazeme svoje to vistinsko mesto na svetskata politička scena. Izrabotkata na novi kovani pari započna vo Francija vo februari 1959. godina. Rabotata se izveduvaše vo francuskata kovačnica vo Paris. Novata para od 10 srebrnih franka beše delna jedna mnogo pogolema ekonomska i monetarna reforma najavena na kraju od prethodnata godina od strana navladatana de Gaulle. Vo 70. godini vo našata zemlja nastana golemi promeni vo opštestveno-ekonomski i politički život. Poradi toga predsedatelj Tito pokrena inicijativa da se pristupi kon izmena na ustavotna Socijalistička federativna republika Jugoslavija. Po izvršenite podgotovki sobranijeto na Socijalistička federativna republika Jugoslavija na 21. februari 1974. godina go donose noviot ustav. So nego se zacvrstuvati po natamu se razvivat postignatite revolucionerni pridobivki, se zacvrstuva pravotu i odgovornosta na republikiti i autonomnite pokrajini za sopstveniot razvoj i za socijalističkiti demokratski odnosi, na patot kon osloboduvanje na trudot i izgraduvanje na pohumano samupravno opštestvo. So noviot ustav beše voveden delegatski od princip, so što nerabotničkata klasa, rabotnite lugi i nagrađanite na Jugoslavija, im beše ovozmošeno neposredno da učestuvat po sito opštestveni raboti. Novoto delegatsko sobranije na Socijalistička federativna republika Jugoslavija se konstituira vo maj 1974. godina, so što praktično započna da se primenuvat novite ustavni izmeni.
Od 22. do 25. februari 1953. godina vo Belgrad vo prisustvo na 2200 delegati je održan četvrti od kongres na Narodni front Jugoslavija. Kongres odgotvori predsjedatelj Tito i vo svoj odgovor za ulogata na Narodni front među tretji i četvrti od kongres istakna deka Narodni front treba da je izmeni svojata organizaciona forma i da dobije nova. Na kongresu je to donesena odluka da se izmeni imeto od Naroden front vo Socijalistički sojuz Narodni Narodna Jugoslavija. Kongres donese nov statut i deklaracija za celiti zadačite na Socijalistički sojuz za ponatamošnji razvoj na rabotničko i opštestveno samoupravuvanje. Kongresot za predsjedatelj na Socijalistički sojuz go izbra Josip Broz Tito. Vo Katar, država vo Persijski zaliv, na 22. februari 1973. se slaveše nacionalni praznik i prvata godišnjina od prezimanjeta na vlasta od strana na njezini od vladetel šejk od kalifa. Paradate što se održa po toj povod je gledaše i šejk od koja prezide vlasta so pučat dodeka prethodnik od Amir bil na lov vo stranstvo. Šejk od kalifa pred toa reče deka ovoj čekor go prezel za da gi spreči onije koje beja protiv modernizacijata na Katar koje je bogat so nafta. Na 22. februari 1974. liderite od 38 muslimanski zemlji se sobra vo Lahore, Pakistan, za da prisustuvat na muslimanski od summit što traješe 3 dena. Predstavnicite na muslimanskite zemlji se obidoa da najdat zajednički jazik za međunarodnata situacija. Na krajot, tije je osudija agresivnata politika na Izrael i go prizna Jaser Arafat kako jedinstven predstavnik na palestinski narod. Značajan čekor vo naukati i obrazovanijeto vo Senegal je napraven na 25. februari 1977. koga svečano otvoren Univerzitetot vo Dakar. Vo prisustvo na golem broj kulturni javni rabotnici Univerzitetot go otvori predsjedatelot Leopold Senghor. Vova visoka ustanova godišno se školuva 680 studenti. Vo njujorškata četvrt Harlem vo 1965. godina napnatosta beše mnogo golema. Jedno od posledicite beše i požarot što gi zafati podračjata na crnečko to muslimansko naselenje. Se veruva deka požarot go predizvika pribrzanici na muslimansko to dviženje kako odmazda za smrta na crnečki od lider Malcolm. Na 24. februari 1945. godina vrhovni komandant na Narodno-osloboditeljnata vojska i partizanski to odredina Jugoslavija, maršalotna Jugoslavija Josip Broz Tito, vo Belgrad razgovaraše so sojuzničkite komandanti, komandantot na Ukrajinski od frontna crvenata armija maršal Tolbuhin i komandantot na anglo-amerikanskata 15. grupa armiji feldmaršal Harold Alexander. Vo razgovorite među drugoto je dogovoreno jugoslovenskite vojeni sili na 30. mart 1945. godina da započnat operaciji po dolinata na rekata Una, kon Lika i Gorski Kotar, so što bi go privlekle kon sebe germanski od 97. armijski korpus, so to bi olesnile sojuzničkata ofanziva kon Severne Italija. Ovoj dogovoren plan vo proleta 1945. godina se ostvari, koga silitena jugoslovenskata armija gi započna operacijite za konečno osloboduvanje na zemljata od fašističkite germanski okupatori i domašnjite predavnici. Na 24. februari 1967. godina počna su denjeto na dvajca maži jedna žena koji pomogna da bidati isprateni 140.000 Holanđani vo smrt za vremena Vtorata svetska vojna. Wilhelm Karster, Wilhelm Zoebk i Gertrud Slotke
im služila na nacistite vo Holandija od 1940. do 1943. Među onije koji tijeg ispratija vo gasni komori beši Ana Frank, čiji slaven dnevnik go pišu vanezini od život pred apsenjeto od Gestapo. Februari 1946. Juan Perón stanuva predsjedatelj na Argentina. To je učestvuvaše vo vojni otpuč v 1943. i stana podpredsjedatelj i minister na vojnata 3 godini podrucna stana predsjedateljna državata. To je ostane na dožnost do 1955. koga beše soboren. Pred 54 godini vo Zagreb na 25. februari 1928. godina se održa 8. partijska konferencija na Komunistička partija na Jugoslavija za Zagreb. Nova konferencija dojde do polni izraz borbata na Josip Broz i na njegoviti istomislenici protiv frakcionerstvo i sektaštvo tovoredovite na partijata. Vo svojeto istapuvanje na konferencijata Josip Broz go istakna fakto deka samo preku konkretna rabota sred masite, niz povezuvanje na partijata so širokite masine industrijskite rabotnici preku podignuvanja na ideološko nivo na členstvo to, može da se odstranat frakcionerstvo to i sektaštvo to. S ogromno mnozinstvo beja usvojeni izveštaj od zadotogašnjata rabota i programata za narednata aktivnost što gi podnese Josip Broz. To je beše izbran za sekretar na mesni komitet na partijata vo Zagreb. Konzervativni te sili vo Čegoslovačka, koji beja poteknuvani od stranskih imperialisti po oslobodovanju to na zemljata, se obidoa da go sprečat socijalistički od razvoj. No rabotnite masi, posebno sindikatite predvodini od komunistite, gi sprečija kontra revolucionarni to obidi i na 25. februari 1948. je formirana nova vlada na Nacionalni od front. Klement Gottwald go zameni počinati od predsjedatelj Beneš, a premijer stana Antoni Zapotocki. Na 26. februari 1945. godina predsjedateljstvo to na Avnoj godnikova maršalo Tito s orden na narodno to osloboduvanje. Dodeluvajke mu go ovoj orden na Josip Broz Tito, maršal na Jugoslavija i vrhovni komandant na narodno osloboditeljnata vojska i partizanski to odredi na Jugoslavija, votekotna Vtorata svjetska vojna, koja se ušte ne beše završena, predsjedateljstvo to na Avnoj mu odade uštedno priznanje za negovata hrabrost, negovata genijalnost i negovoto mudro rakovodanje na narodno-osloboditeljnata vojna i revolucijata. Na 26. februari 1875. godina vo Trstu umre Svetozar Marković, prv propagator i osnovač na socijalističko to dviženje vo Srbija. Svetozar Marković se školuval vo Kragujevac, Belgrad, a studiral vo Petrograd, Rusija i vo Švajcarija. Vo ovije zemlje se zapoznal so napredniti ideji, a vo Švajcarija posebno se zapoznal so marksovijot naučen socijalizam. Zadojen so napredniti ideji na naučnjot socijalizam, Svetozar Marković mnogo rano je uvidel i je ocenil bezdušnata eksploatacija, što je sproveduvali kapitalistite nad njegovijot srpski narod. Socijalistički te ideji Marković gi širal među naprednite studenti i mladinata. To je prv počnal da izdava socijalistički vesnici vo Srbija, vo koji gi zaštituval siromašnite i obespravenite narodni masi i povikuval na revolucionerna preobrazba opštestvenite odnosi vo Srbija. To je isto taka, vo vesnicite i statijite što gi pišuval se zalagal za osloboduvanje i za bratsko objedinuvanje na site balkanski narodi vo jedna ravnopravna federativna republika. – 26. februari, den na nezavisnosti na Dominikanskata republika. No, v 1966. normalnata proslava se pretvori vo bučna antiamerikanska demonstracija vo kojoj učestuva nekoliko stotici luge. Demonstranti te bara kraj na amerikansko to mešanje vo vnatrešnjite raboti na zemljite na Centralna Amerika.